Pemirsa harga pedas rawit ring pasar tradisional ring Bangli Sayan Mal dawek sawetara Galahi Lintang. Pemekas ring pasar Kidul Bangli tanggal Plekutus Oktober harga pedas rawit sawetara seket kantos 16 tali rupiah a kilogram. Pedagang irike mau sang penincapan memargi sangkaning sase panas sampun suwe memargi saning awinang produksi pedas tedun. Pedagang lakaran basar ring Pasar Kidul Komang Trimausang panincapan harga pedas memargi maundakan dawek galai lintang. Sadurungnya nih harga pedas rawit munggah ring selai kantos 3 tali a kilogram. Raris nincap ring harga 6 tali. Manut Dani panincapan harga pedas rawit memargi sangkaning wesanan saking sasi panes sane sampun suwe memargi sane mawasana ring hasil panen petani tedun ngawinang kirangnya nih pasokan pedas majeng pedagang. Lianan punika pengarsan kramene ring pedes saya nincap santukan kanton akeh pemargi upacara agama ring Bali. Komang Trimausang mal nyane harga pedes rawit ngawinang adolan ipun tedun. Yening katanya nih ipun sida madolan pedes rawit kantos dase kilogram rahina rawe mangkin wantah atengan nyane. Indika inucap taler kebausang oleh Wayan Sutriasih pedagang lakaran basa tiosan. Rawe mangkin dane ngadol pedes rawit merah antuk seket tali rupiah kilogram. Panincapan harga nucap kekantenang mawasana ring pengarsan kramene. Konsumen sane katahnyane matumbasan 1/4 kilogram utawi tengan kilogram rawahe mangkin wantah matumbasan 5 tali utawi 3 tali rupiah. Tios pedas rawit panincapan harga taler kepanggih ring sawetara soroh janganan sekadi buncis sane katahnyane 5 kantos pitung tali rupiah kilogram rawahe mangkin roras kantos 14 tali a kilogram. Dayu Swasrina Bali Pos Nguningayang.